баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон мо дар давоми 6 моҳи соли 2021 ду парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардем вобаста ба ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзил, суистеъмол. Парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ба суди султон шуда. нисбати ҳам кормандони комиссарияти ҳарбӣ, ҳам нозирони мизи ҳарбӣ. شما لطفا میگفتید که از دیگر شهر و نواحی به اصطلاح ابلاغ آیا حقوق دارند که مثلا شهر و نواحی کشانیان، بخش و دیگر نواحی منطقه بختر بسیار مشاهده کردیم که حتی عملیات می‌رود یا که ابلاغ را در حدود شهر بختر می‌گذارند و مخصوصا در مواسم گذشته وارد اداره تلویزیون و رادیو ولایت ختم شدند. وابسته به این قانون‌گذاری چه جوابگیری را پیش می‌گیرید؟ ворид ба аз дигар шаҳрноё ба дигар шаҳрноё дар ҳақиқат нодуруст аст. ин хатогии ҷиддӣ мебошад. маҳз як парвандаи ҷиноятӣ мо вобаста ба комиссияи даъвати ноҳияи кушониён мебошад ки ба ҳудуди ноҳияи вахш рафта як нафар шаҳрвандро дастгир карданд. мо аз рӯи ин ҳолатҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда ба суд ирсол кардем. вобаста ба ворид шудан ба ҳудуди телевизион қарор қабул карда шудааст. дар ҳаракатҳои онҳо аломатҳои таркиби ҷиноят нест.